nekako nije lak taj posao i mi se čini da je moj nekako lakši, možda zato što znam što radim, a ovdje pokušavam glumiti da sam fotomodel. Tako da idem iz toga, kao dobijem neki kostim, pa onda pokušavam utjeloviti taj lik koji bi nosio takav ludivni predmet ili stil. Pa uživam samo ovaj dio pripreme, šminkanja, friziranja i susreta sa nekom škvadrom s kojom sam ili već surađivala ili sam ih tek upoznala. Tako da je sve ovo zanimljivije od samog fotografiranja. Ali eto, uz dobru zatrkanciju i fotografiranje ispadne bezbolno. Pa ne razbijam previše glavu, ali volim, ko svaka žena, volim onako zgriješiti u šopingu i razveseliti se nekom novom krpicom. Kako kad? Navečer volim biti onako dotirana i možda malo glamurozna. Žao mi što nema više nekih svečanih prigoda u Hrvatskoj da možemo nositi nekrasne svečane haljine, onako oskarovskog tipa, ali ja se nadam da će toga biti u budućnosti. A uglavnom sam u nekim ležernim varijantama, nekim vestama, džinsu, poluravnim čizmama i tako za zimsko vrijeme. Naravno svi se radimo u proljeću, najviše kad možemo sve viškove skinuti sa sebe. Volim onako ležerno, udobnu eleganciju. Evo, priznat ću da sam upravo zgriješila, na ovom fotosessionu sam zgriješila tako što sam prisvojila 2-3 krpice koje su mi se svidjele. Nadam se da ću stići nositi prije nego što je vidim negdje u novinama na sebi. Imala sam neke 2 jaknice i jednu malu crnu haljinu. Imam dosta cipela, a cipela nikad dosta. Volim visoke pete, jako volim visoke pete, volim udobne čizme, ravne ili poluravne. Volim, nekako se u štiklama najbolje osjećam, moram priznati, u nekim tim elegantnim cipelicama sam svoja. Rekli ste mi pitanje, ali nisam se pripremila. Teško pitanje. Mislim da bih opet bila glumica.